Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 37 okwo Mukama arinda abantu be n'okwo ababi balicwekerezibwa. Zaburi ya Dawudi. Otaryemereza omutima ahabwa ababi n'obukwakuba okugirira enkozi z'ebihari. Ahakuba baryarahuka kutemwa nk'obunyansi bahotoke nk'amababi. Oyesige Mukama okore birungi, obwo nibwo orituura omunsi n'oriira omu marisizo n'obusinge. Kandi oshemererwe omuri Mukama, nawe aryakuha eby'omutima gwawe guri kwetenga. Orugyendo rwawe orwegyekyerere Mukama, kandi omwesige, nawe aryarushikiriza. Aryayoreka okwishikirira kwawe nk'omushana n'amazima gawe nk'ihangwe. Humurira omuri Mukama, omutegereze n'okugumisiriza. Otemereze omutima ahabwa omuntu orikuhirwa omu muhanda gwe akashikiriza enaama zembi. Leka kugubwa kubi ruga omu kiniga. Otemereze omutima ahakuba ekirugamu n'okukora ekibi. Mumanye ngu ababi baryacwekerezibwa, konka abategereza Mukama baryahungura ensi. Bwanyuma y'akaanya kakye omubi aryaba atakiriho, buzima oryamusherura mwanya gwe oshanga atariho. Konka abacureezi baryahungura ensi besiime ahabw'okugira obusinge bwingi. Omubi agiire oshikiriire omu naama mbi kandi amunenera amaino. Konka Mukama ashekyerera omubi ahakuba areba izooba rye riri hiihi. Ababi baswireyo za rurara zaabo, batamikire emyambi omu mata gaabo, kuteera hansi eshoberwa n'abakene n'okwita abagenda baine emitima egororokere. Za rurara zaabo nibo zirireezya emitima, kandi amata gaabo garyahendwa. Ebikye ebi oshiirayine bikire bishaagire eby'ababi bingi. Ahakuba emikono y'ababi eryahendeka, konka Mukama akwatirira abashikiriire. Mukama amanye ebiro eby'abashugiine barimara, n'obuhunguzi bwabo buryagumaho ebiro byona. Omu biro by'okureeba enaku tibariitwa nshoni, kandi omu biro by'enjara baryiguta. Konka ababi baryahwerekyerera, abazigu ba Mukama baryaba nk'obunyansi burungi obw'omu irisizo, baryahwerekyerera bahweho nk'omwika. Omubayeguza tiyihura, konka oshikiriire abefura kandi agaba. Ahakuba ab'Omukama aha omugisha baryahungura ensi, konka abwakyenere baryacwekyerera. Orugyendo rw'omuntu kuruhamibwa Mukama, yasiima emihanda ye, n'obwagwa tagwera kimwe, ahakuba Mukama amuramira n'omukono gwe. Nkaba ndi omusigazi, mbwenu ndi omugurusi, konka tinkareebaga oshikiriire asigirweho, n'obu baakuba abaana be nibashaba k'okurya. Obutoosha agaba n'obufura, kandi aguza abandi, n'abaana be baryaheebwa omugisha. Ruga omu bibi okore birungi, niiwe obwo oryagumaho ebiro byona. Ahakuba Mukama akunda eby'oburyo, tarisigaho barikwera be. Baryarindwa ebiro byona, konka oruzaaro rw'ababi ruryacwekerezibwa. Abashikiriire baryahungura ensi, bagituuremu ebiro byona. Akanwa k'oshikiriire kagamba eby'obwenge, n'orurimi rwe rugamba eby'oburyo. Ebiragiro bya Ruhanga biba omu mutima gwe, ebigyere bye tibiterera. Omubi agenza oshikiriire nasherura oku aramwite. Mukama talimusiga mu mikono ye, n'obukwakuba okumusingisa emanja. Tegereza Mukama, ogume omu muhanda gwe, niwe arikutunguura okahungura ensi, oryareeba okwerekyerera kw'abasiisi. Nkareeba omubi aine obushoborozi bwingi, agaire nk'omwererezi gwa Lebanoni. Naagaruka naarabaho, konka eky'okutangaza akaba atakiriho, n'obundi abe namusherwire tarabonekire. Yetegereze omuntu oshugiine, kandi oreebe ow'amazima, ahakuba omuheru gw'omuntu ogwo n'obusinge,
konka abasiisi bari ahwerekyerezibwa kimwe kandi omuheru gw'omubi n'okucwekyerezibwa. Okujunwa kw'abashikiriire kuruga ahari Mukama niwe buhungiro bwabo omu biro by'okureeba enaku. Mukama abahwera kandi abakiza, abiha omu mikono y'ababi kandi abajuna ahabw'okuba bamuhungiraho.